Martabak telur simple dan irit minyak goreng. Bahan yang disiapkan: bawang daun 5 tangkai, telur 4 butir, penyedap rasa 1/3 sendok teh, garam 1/3 sendok teh, kaldu 1/3 sendok teh. Siapkan 10 lembar kulit lumpia. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng di teflon dan goreng martabak telurnya dengan kulit lumpia. Kulit lumpianya boleh 1, boleh 2, sesuai selera ya bun. Oke lah.